kerang bamdan kata jing sole menengau kum persa ngak mawi di ngati pi boro pi mawi jem dainem upat kerang upat jabar wat julekai nakan ma kalong yir jungi kata it kerpang nam ta jong pi kipat kerang boleh ngai ngani kama jong kate ye mani idei iparat jongi idei pait ilok jongi miran neribon idei utaman bersam peningkong nang tei na poso yang bawan man la kasi play man hikai bible study man hikai bible class hanni ko terang takara makan mawi padai mahe ibu itu ini khana takara makan mawi di mahe kumjuru di kayi ngajongi par ini mira di jong kayi ngasem jongi nakasingkai jongi yami ida juong wat julekai yegi pat kerang pat jabah ani kapor apa kaya ini manang ipi gelayan kirongba manla ki area bon nyutli ki area lingkoi area walang area dengi area rangsken area soyong area walikut nyutli ki area gelayan bat barokhoi kilas kem ba ka jingjok de ka party UDP dainem kop amlele ini namang berkeran kop yang ini menang dumdan berisu ande situ baliang dan berisu Henry ini peni beda hakam sau tuli ki police station gidan ne poso yang konstitusi yaki da kop be san Henry tuli ki police station patam de kejongi mentang no yepi ngado menen kasi nemen cisi kini kisamla kejongi kiong yang ki berada nak circle nak area nak primary nak sub unit kila ong yang apa kinum tiasyu hakadu sipotorik bangange pi nang ni na pokrang na jabar berkunjung ki rongwa yu giwan gilong ki giwe nak wei kalian giwe ki area ru kin mau ya kani banang ni sakmat nginum tiasyu hadu sipotorik ngin ya presidom namar balai dekop kop ti gui kalian ano ya pi kajingkerman gade jaga party rilum jogi ke party UDP nganong ya pi tangani Henry long tik kemale cakat semua ni hablong ki bapun kre ngimdei bat kensting tang bakran mga kapta umdei Henry kumlakran dal kindi kirong ba syakmat kiyang umdei bat kensting kajingjok ko jongi kandei bet haka khalai terik dainem hakabom kisamla jongi no yepi kilas dan petroling ngadu mencisi kitu khana ana bagita kirong ba nak party NBP kilas dan penyerung tiki kali haman lagi dang kisnang man lagi area gi fu dengan Henry menta katbelet masendum kini kisamla jongi kilas dan bat gi kali jongi bar ngangen ani akrang ru sedang no banle no kumta namar balai ni sutu hi la kajong kamram namar mono balahikai lahikai hi mahir adu Shwa kumno menteri election dainem takada ki paipa baro kila yasta menta hanne po soyong posisi khamtame ki paipa baye je party UDP hagni kinti no ipi min shwa hikai mahe yangi ki paipa menteri election Henry menta baye yang bapup hikai ki paipa ya bapup hagabom kumjuru anau yepi habangi yang hande ikan mau itu ikan landa bagi layo sama monik TV yang jopi kawai kemoto jong kesoyong konstitusi na parti UDP kejongi katho nginya da kajingi bad da kajingin denem thai baro pilayo ya kata bar kumju na yepi kumta abang layo thu ya kata biru habangi election keleng elong gibriu kibar keluit besim anong yepi nailong gibriu kibar kim besim de kiwan kini giliang namar lagi ye kipai pa amanta kiwan da kacingit kini kiwai giliang man la kamon meeting area kajong ki sipun board yangi hanno meeting jaga UDP dan hakarang pun board lang hakarang long apa boleh kod lasar ke apa pun perlu boleh kod pada kimiore lasar hakarali hakaprat rekru benta ki ko aman bentot kiong palong lang hajan apa soyong kilas pun budengi namar balai kilas dang bat kilas syapting bat kilas lumber kunjur orang yepi dainem
Komjuru pi man la meeting menta sutu bagi beliau dah pimbiang kajingai kinumi meeting nak uai kalian ke parti tak ada kini kalian man la meeting menta kilas pimbiang bos buat pimbiang vice ni ya kipai ba one meeting ani galang dah kumpang ngang syuang pada kalian kirang ba syuang hilang meeting area apa kerang kadni piawan ngada semua palat bar ngadap ke Mesir abang pi kadni pi tristom bar penjok i babu kereng no pi kani ke jingi jok pi ngan sasib ke liang bai hadir ke khalai tarik degi kam ki ba ke jonga kadon ru menta kini ki khana balaya ngalayo bun ki kubur naman la ki area jo ka konstitusi kia phun ki rongba ki long kwe ki samla ki blayo kam yo jam nai mae ki badon nak service bana kani goi kalian ke parti boleh percaya gi kilas dang bagila syapting kilas dang dagajing berngem kifu nena kitu kilong kumi khamtame laru laingut kifu nena ngi syapting bapu ngala kerennya ki ngong ye phi menta baro om tang kita belayo kam yo jam mendai ki pai ba bai je parti UDP bai je bapu wat ju syapting nganong ye phi ngadon harikar parti ba ngadon hadi je phi nganong berngem ye giwe ngan syong ye phi nganai be je phi kabor hadir ke khalai terik saleh mafi yaki gale hadir ke khalai terik naman ngari rongba omdai to khona bawan berngem inu haba phim suthu pa phimla syu wat berngem peni ya kakam ko bhatam pai ba ula bersnolam na japi hendai phi berngem nang hab man lakasi tara rawan ni kaporu om banong berkem thau beliau yano heneng ya snow to khana tiki khana ki pai ba sanga no yepi ngade beliau ngano yepi om ba lan jaktin ngan le beda kam kunjuru no yepi ni kapor nganyang betang aganong rem jaga parti UDP parti terairi ka sengri lum ka jongi Parti United Democratic Party. Tagadaw ki i ajing Delhi jungi kum ka kerteng United Democratic Party bong Delhi. Kila syang sir kini kiwe gilang. Buat kilas dangya di wewe khana wan penbi jingi hamal lagi liang. Bagian wan dak ta bor sarkar. Bagian wan dak ta bor pisah. Henry kumulai keren man lagi meeting nang bi kimother ban bomlas Henry mangi kinong kerang jabar kinong soyang konstitusi ngin bam las ngawan nani oporo manong manle kumno Henry nganyeng bai hanong rem balasai anda darajo ngakwa ban keren bur kimat nam ta jong pi ban long ton nong yasa ju jong pi ki khlong khna baron ne yasa nam ta jonga ki samla kan the samrang yasa lang nam ta jonga ki long kme ki long pa yasa nam ta jonga hanni ko por election apo yo so yo konstitusi hadir ka khalai terek ngan yasa nam ta joki hapo assembly nganong epi ngayeng ngani nganong rem bagi wan ki kubur keleng bat kumjuru kan kwa bun kuto andre nganong epi ngan keren beteng nganong rem ayu ngan le anda ka khanda anda da pai ba lai ka mandit hadir ka khalai trek yang nganong epi ka jengela election jonga nganong bet banga kwa palai banlen bat kum bagi pai ba hi jong ka soyong konstitusi kia duai bat kilaya kwa tang unong mi khmat kim kwa syu bauta ukan di uban cuti hapor election Henry Sulithia hapo assembly ki pai ba jaga soyong konstitusi menta kia duai omonyo tang unong mi khmat Henry lakwa daunong tawan unong yasa nam ta jongi kinong soyong nila donong bar nila benut balaklar mahe Henry ublei bastad o menore yangi kinong soyong konstitusi menta 8 mi da upersa jong mahe o
long tau nong mi khmat Henry long tau nong ya sai tau nong mi khmat nong ginong soyong menta gila kwa tau nong mi khmat uban keren apa assembly unong mi khmat uban ra ya kaya kasion ko jong pi uban ya sai dam tau jong pi apa assembly ki subject ki bakra ki bill bakra menta kelas dang banwan haman la kapor hapo assembly kumulai kani kelas session hapo assembly kila ya keren sepang garus da policy kila bon kentho yang haman la kalian ni por kanwa selection hare kano ya ki kelat no kiran man piyu penyasa nam ta ginong soyong ta ya ha hare subang setengah kentho lele Henry kano ya pi katkum kajup katkum kapor ni gini kesan snem ngilai la di wek semele jo soyong konsulsi Henry menta kinong soyong kilakwa jingkela ngiloyo mat kiong bar ngila bakla Henry na kaliang jonga ngamuan banko Henry da kemesim gabas naurit ngapan ka jingkarpa to ailat sei bapu penjob sei bapu kene kinti yole sei bapu kham trei bha bapu Yole si bapu kamkeren bha bapu bha assembly kata hari ke jigarpa nakaliya ka jama hani kapor no epi katkum kapor plai menta ba menlaki session menta gidon ki subject ki bakra kom ki ILP ki roster policy ki UCC Namkwa berkeren deglabun berkeren sepang ILP gilatip sepang roster policy kini samla gilatip khamha ladon kame na po soyong konsulsiru balet ya sad berkeren sepang roster policy hante ya po assembly denem lano epi ya kapu assembly judon substitute re judon substitute ya kapu assembly sirla pha na soyong konsulsiru male undai be we male banung no male la syok choki yang soyong konsulsi berkeren de we male jang we konsulsi denem ngina bishar ramenta ngina selok ha iki porlok menta bangin nai bakala syuk menta kane kenti kaweno kakwa berkeren sepangane ke subjek bangi kungki kristan ki babun ne kari tibriu tiblei kembuang ka Christian state ki shapting por yang kriat apa yo snow sepangane ke uniform civil code kabong renti haman laki liang kawe ka kentin kawai kaniam kawai gariti gadustur so sir paro punya selo kata Henry mata kani gajin sisa hante apa parlemen lamu bi kani kabil layak keren kedar gajabain ba nadi jang kani kabil bagi kuah parlimen no menta kani UCC kani gajala jongi kani gajala bati priu teplay gajala kapa ajat sigi kinthei katai gari thor setai kiba ajat segi senrang Henry hanni kanai pi kabang gawai kariti gadustur haba ajat segi kinthei lasada yang ngadi kabel long komnu anja komnu yeki long kumi gijongi yeki kinthei gijongi inja komnu ye kariti gadustur gijongi long komnu yak khendo kasiap gijongi ladon kam kinu ya sai banyak dah lupa syawan poi terkabil syubu la syai kapoi ka jengi akren apo assembly sepang kani UCC kan sapoi bondon kata status quo hapor padang akren hap sange syua bantit baji yang mani pinsu gumno syubu la syai hapor akren sepang kani UCC hapo ka assembly hang khardap syua yang jakami mani blei jopi pinsu gumno Tagada ngawang ya pi ladon kami kita gino mikmar ke penyalai penyakren apa assembly keren gino ya pi lasya bila aman susi pila penyada menra lama yang nangni na po konsensi nangni na po snong syate siapa sekretariat Henry kecil lama yang jompi kecil jompi kan kota surak ngati ngelak keren mentah Henry gino ya pi hata kapo bisa pai pisong sanudon utau nong mikmat jongi sanudon utau nong yasa jongi sanudon utau wemeli jongi ngalak keren namar kador kecil kecil kabak kau mensuara don mahe ngisu tu Henry mentah don show mahe kasoyo kasosi kalapu hai kemat jauh persa jauh mahe ngadon kecil kecil kabak kau lakukan di kini
takarau ngam kwa ban kan bun ka por laya nganang tangiwai kintin ngapan kata ka jikershan pi to ai kita khti ka diam khti ka mon ka jopi to ai kata ka jikershan batmen pemusim ngam ta ibasin shar ko por roi linggot thaba banyo ata ka jingjob ha ka khalai tarik bangi poro bangi raja ki umat ha ka bau tarik ka jing khla jing mahe ki umat ki jungi ki parikhiam ila kwa pelat bagin trace to menta hadu ka sipau tarik baraka khalai tarik in pen khalai ki umat syaki umat ke jingkimen ha kabam kalau teknik kintin kubli